and the workings was all working at the exploding ent me anye and I ada hono mwana afei and akwa exploding ent me dem me hu ne say eni ba eye o man Ghana ho ana say eni no krampo na nya duru say timi aba be pie mu na timi explode enya nkwada je say o ma prepra na je say eni no enya aba Ghana ho enkrofo a wo mo pe Ghana say because entokwa ekwo ama hodos no Ghana ebi ni wa hanom ya de eti ho ase kra say ye frɛ ho asundue Yamo akwaba ebat much GH efidei aso meeting dinana ama oruso na dano trending issues are AC ewo omanmu and amade esomo ewo fidei aso na na day eye ensem bia emu orempa abetodwa ewo eye aso eye ahase na ensem nya ne se enkola miense bi akodi agro ewo eye Labadi South Estate beach no ano amatese womo de nyama bi a womu wo beach no eso edi agama ekowie eche no na eye grenade bomba ablaste ama enkola no womo eho aka na police for eko eye bia asem no esi onyo mu hwemu kakra no womo de futuo kese aba ponte acha wo fom se womo ne careful no mo hwe mo ma bra like omo pie a womo edi agro na ebiem so no womo ye hwemu akọ eye de ode sa grenade bombs no ebesie wo hono na nia no e pa chen se bomb akasa ewo my Ghana mu ewo South Labadi beach beach na no pe kola no e no kofa yes mum di agro e na blast se ade de enko no nyame adom omo eda ya sabia omo de ayahwama ebimu krampo enya kwan e de akofie na me kaneta no sofo bi so ababonten abeji enuonyam ewo asemwe enwo meche prophetic chapels of Penia Oda no prophet Najegezi wo de enkomhye video bi abetu da enunum no wo ka se bomb bi ebe kasa ewo oman emu bi safo yekobo yeni akoma emrasisia. Some of such prophecies. Ma say ato bomb, kasi ato bomb. Bomb, kasi bomb. Sure. Adofo na me ka say Mama Juliet Ventures so ya say ma ye dey ejumede ebremu makade dada me say to biem enchen say papa kitchen is here oven halogens microwave enchen de wo pe bia say for kitchen and say wo dem say wo dia enye fa na number no wa say o ana say biem so no locate room abeka La Paz Mensa so ewo neat roofing for omo so ebo ye chidon pa na neat roofing there edinu de oti ya no hu asema me pe a kire neat roofing wa echi asem bia eniwo pe wo mo chi akwan no mo so ensesi wo fie wo dan na wesi no emfa emma aluminium Winners Aluminium Limited mabodi ni miensa me kire wo say Winners there omodin ese womo yema wa kasa wo dan otum se wo wini wa brabo mu abobra womo ye slide doors wo glass wo adwuma nia e de ama wo adwuma mu wo fie o bebia o pese wo me se adwuma na ma no pe Winners for echi akwan no wo mesiesie ho emfa emma me guest eye ekua sikapa ekua mo kwa mana ma me jo so ekua sikapa mana ma bibia wakodi oh bibia bakonya me ayi madum ekua isi ase ni bra ba wo man Ghana no okay de akika koi de ensem na boba no anya fedi agro yenti bida impe nsem se Ghana ha maybe me fia me di de minti bida maybe ye na na wonti bia na me na mati bia maybe ye na nanom na otoka mo na tese omo na mo ya ntokwa no nti maybe omo na mehu sanya man bia but ye ya breast minti bida se bomb akasa obebi na ye man Ghana mu beach so Labadi beach bomb ekola ko dia go hu adibi ade dia agama ko dane bomb a blast am akan kolai ekia asemo hu ni sen
Yo nana mama na makonya iso e de achia eye too much for any ahwefo nyamehwa mo seda ne da mo hweyen na mo de madwentwe ne mo chitai etai echi nyamehwa mo bebre. Yo nana ma se de odi kan e kan ye ne ye bre yi mu no chese ye ntibi. Enya de se ya ti bi mpanyin sem de biara da ye te se bi koso e wa ma hodo so se ni se by Ghana de ye nyanya nsanti ye bi se na nsen ya chese ebi bepim na eno e boye nkokwa ma ye hunu se enkrofo ni wo oman Ghana ofo ni wo man Ghana ho aye yanga se emu nipa ebia na ma hodo so because ade we de nana ma ebetimi aye mu bi ebetimi aye ma hodo so ebetimi aye obi bia because nipa wo ne wo sere no ni mitiri mu asem bia wo ne wo kọ eba no wo ni mitiri mu asem obekom na bia nipa wo de ade kokko share ho no krampo no wo de kokko share ye se nipa bi nti na wo ye den wo ye sa de na bia that time no ne ni ama ne ho so ni je mro so ne yi nti ne working se wo so working na ade ne explode ne entimi anye na ada ho no mo ana afei na akwa explode entimi de mi hu ne se eni eba eye oman Ghana ho ana se eni no krampo na nya dru se timi aba be pie mu na timi explode enya nkwada se se o ma prepra na se eni no enya aba Ghana ho enkrofo a wo mo pe Ghana se ye because entokwa ekwo wo ama hodo so no Ghana ebi ni wa hanom ya de eti ho ase kra se ye frɛ ho asundwe man enye obi a na epe sa asem de no etie na asundwe man na omudi tu wo mo enti ekwan obefa so a basa ye penchen ebesie ennyoma chese eye sakasaka de ohaw ebema oman no adane abutu ebema oman no mu enipa ebesa akọwo mo achie enu na nipa ye den hwehwe enti esese ye ni bre se de odi kankan ni bre de eye abaye pa nti ema ye ni enda ho ni nyina empanifo nkwada wo bibia ma ni nda because enye se de yehu ennyoma esifa wo ma yetu anamonko wo mo nchen ekope moa akọji sika ekope omodi investment eba omayimu no nkone ba na enye omu nyina enepe wo man no eye because nipa no wo free ni man so wo ba no ni madwen a wo di free ehonum eba adwenboni le kura no se ya adwenpo wo ba beach de untimi untimi nsi obi akwan se wonye den wonko beach wo kwa wo de kwa hye honum beach so wotina fom na ututu fom na wo ye ya nwa na bebuza se maami de na ade to honum ana ade na wo de hye honum send obi akabusa agro obi enim sa agro obi enim ba ye den emba wo so enti wei eye kokobo a ye nya ye beka se ye de boyen ama ye hunu se eni ewo ye hu nti se ye wa hu bombo bia yam boy man because they say ya de yi wo mu bibi kase bi se ba besi bi man nya de so obetimi adwane akobi man so nti ye be ye man ya ebeboa na ama ho bombo no so asipia eno so ebetimi aboa ekua aseme emu remo no krepa na wodifo prophet kadegezi enim ni so ndie nkom hyede onfa ni agro baby a nkom hyede wa be kasa fa we hu ana oh video bi trend ya video ni mu no ase obokoko na asafo man obom kokko se wate e wo honhum mu se bom ebe kasa e wo oman emu okay na di ye no so hu ni se nana ma o kan ye no na abe ye fan quality se waka na abe mu anate se edi ye na no crescent ye sha se fa na di ye serious na oh nana ma se edi ye die obi atimi den nyame timi dan no ma edi kire eye enkofo nti edi ye de eba you don't any kwansa wo hwe nipa na wo de edi ye ne ba no ne mo mansam na wo de ba no ujitu na wa ye ho adwuma na se eye papo se eye boni oni nyina watu ho anamon na se eba de na se wi a wo je ho ntrene ana se video circulating on Ghana hanom se wo bi eye bibia na wo bi ka bibia wakai no de wunti o ba de ni nya siwia afina na wo pese wonje eye animonyam no onje on man nipa hu ni se ono ne kan ye una wo kan ye ene ye den wo kan ye no den na wo ye edefa ho wo kan ye wo ka cho ma wo church members I say I see bomb no mo so aka do echi bomb sorry dem e kindergarten school asemo ekua wo kan ye wo mo ka di wachi na bomb no ejai to wo kan ya wo mu kadi wache no na bombo no amepie wo man yi emu
wo kan ya wo mo kedi wachi ne na bomb no eyira ya na like on say ya tutu ne o me biase na bibiase ne yaka na sofo we ne kana fe ya obo na baso ene o me bi wo ho no ma ye ma ye ni nye den ena ho ho wo kan de na wo ye wo sofo na wo hu ade no wo ye ede efa ho we ya nya me wanwa said the metete Ghana for binumo castle be kra no ono na akwakọ ebo pa ama wo mkoko de share honom said the be ye ne nkomhye no ye kan say coincidence na che say eni ne di ehia no enye me wanwa say be ye no kure na we dey pacho and dey fancy ho because a police for yeah DSP if ya tenge police for PR wa da better politician hwemu de omu ye bi da hwemu de wo so omu nyom hwe de ye na Ghana fast mo ka Ghana ha de asem de enim ka so obi a kire na adwen to asem enim ka o Ghana enim ka rough. But on a more serious note, what should there afia ye wom abato afi and sema ya customer tim wase wa ha me tim wase wo ha ni nyama ACC wo chenchen ani afede de fufu kra abem kra bomba ye di esie wo beach ama nkola akodi wa kra etimi explode ama ehu se bi say e wo man yin de na eka akira mansan nanama oh say dan da ye bibia ase yenko ye ya de ndwen eye de obi nso so betimi aye den aye anase de obi nso so eye den edwen enti we no ma ye hunu se ma ye ndwen se obi etirimu fan ewo o like obi adwenpa e de afa o man Ghana ho ye wo eye aman bia wo mo so adwenpone pa e de fa Ghana na me akwa ye se ye mu ye mami ensa mote be ma ba ko ehu obi ane na adwen a wo de ye den wo dwen we yi pewe enti se wo a wo te wo no wadwen mu fan se oh me de wo mo ma ba be ka me ho anase wo ma me kwa koka wo mo eho no me ne wo mo tena ya wo te ho no ma na ya den ya poison wo na wawu no na o tainti ana wo tainti e bia na wo mpe basa ye o mpe ntokwa wo mpe watimi wa kame ba ko eba wo nchi a wo gye no wo fa wo so o krokro no wate wo no se hwede wo chire bi chese wo no nko a wo ya ma ye hunu se wo ye na de bia ye nya de ne ye shawa no ye praise no ne ye ni sei ye bona baso ne ye bona baso enti na na me wu krampo na ye wu ni nkrofo mienu na te ade ho na de bia ye bo ba akwa baso ja ba akwa se wo nu aba wo fie de bia mu nyina mu sinyo ma mu nyina mu ye bia nso de bia ba na eye amaketo ade wo ye ade ye amaketo ade se menhia ma wo anka ma ye me ho ma wo anka ma se mase na wo ma me de bia wo ka ase de wo ye vagabond child bi de ma no enso mu nyina mu ye ade kro no ede na beba ede nti nkwa na na me so eye nipa su eye nipa ban ubenya adwen ebi enti Ghana we ma ye hunu se enye obia na wo nitirimu ye fan ewo ye ho enye obia na wo dwen Ghana ho epe Ghana nkoso ope Ghana ye yo asundwe wo man mu enye obia na epre eye de ehwehwe na ebiem nso no se de enoma esisi no migidi ye pa se eya asofo binum mpanifo binum no wo mo ekan bebi a adwen na amaso ehu behia sesei no so enoma esisi no so mbetimi aba no masaba besisi wo mo nsam so a ho nke beboa na mu ntwen ma de ni nsiwie na yakwa kofa sa video no e de ababa beto agenu e de agenu nyansa sa asem no pa de e ba me kura me block wo mo channel yenko ya de wo ebisafo ewo mu se yeswe mu nanso enibre asem oh sure enibre asempa because I feel way so say election year election year so de o say ordinary ye wo bibi say as a tension kakra wo krom election year dream na in some say see the yempe net ye krapo no nti ye de ni this story na chi DSP enfia tenge wa promising and say wo mu ye hwehwemu e wa asem num na nsem num so bebi a hwehwemu ba ko du bia no ba ko obra beto abonten na yeso ehu ensem no emu ebie no nti ye de ni edi eche na ekua make an sound of final words today futu bia na asem bia person kan twa to na ebusafo entimi enye okay nana ma me da wasi ebiem me de metimi aka ana kakra me woka eye se ye ahobamba adwuma ye ko no so wo mo ma wo mani enye den enna honum
Se wo bo ban no enye se nipa no nko na wo ye de wo bo bibia ho ban wo bo nipa ho ban wo bo ajapade ho ban wo bo bia ho ban wo mo fa eye nsoso ebe pie mu o man Ghana mu wo mo na wiemhyen mu ebe pie mu o man Ghana mu wo mo tena ka mu wo mo nante e fa hehe de bebe pie o man Ghana mu ma ye mi nkom enye se de bia bibi nsi ansa ena ya ma ye ho so bibi nsi ansa na ya boy ye ho so se there bi bibi si all the time we have to be alert ye hunu se de e course wa ma ho do so no wo mani na wo mo so no Ghana ebi nsusu be yeden ebetimi esi ma ye ntwen hunu se ade na sie wiansa na obambo adwuma ye kofo ye be ye bibia ye bibida bia ye hwehwemu bibi nsi ansa na ye hwehwem da benda ena be ye hwehwemu ansa no maka che se ye hunu se na entimi ensi da benda de bia ye hwehwemu ade na si ansa na ye hwehwemu se ye beda na da ne da ya tenase na ye de nsa hye de mi femu se bibi ntu o man mu kwada emu panifo emu properties a na che se ye krampo na se mo ye di dwumede na hye mo nsa no krampo no you people are incompetent you can't take care of us muntimi nhwe ye nso muntimi mbo ye japade ho ban na mpo maba bebo eye abusua ho ban enti DSP eye fiatingesa musimu ye hwehwemu a ye twem hwehwemu na bi mu nso so no mama ye ni enna honom se ye ko beaches ye ko se krampo de ya maban ne ho nkone kope ade na kope wo bicho enti won kwa na ni je ya ode aden na ko ho nkwala enkwada na bu awofo no so ya ka che mo se ban social distance na wo de ankwada na do wo mo ekọ wuni mo nipa na attest no wo ye negative na wo ye ya dua bu nsusu ebi se ya nso ankwada na so wo mo nkwa ya nsusu na nya de sen ka we nyina ebeba beto ama wo bi so abeje ntere he se wa hye nkoma ma na bem mama ye mbo ye ho eban busafo me di esi no kakra me so be beka won se Ghana has akoy se kasa djuma de yinim ye pa yinim kasa na so eba me se fa ye fa me kono de ye nya de e wo ho ma ye njeja ye ho se o asem na ba ne ye kasa ne ye kanetra ne ye jemu we e ye ni brasem ye ma ye ni enda ye ho so na asem boni bi anto o man yi bo a emu ni pe ni ana abo ye hwe ye hu yi e wo sa asem we e won na me di sinime so me ma wakonya se wo so be de ye wo comment atwenche fa de ya hwe nkomo ha se no e beto ye comment section won na won so wa kire wa dwen sa bi e wo no e bi mu so bo modern ya follow ye e wo ye IG page @gh_. me di e de na ama owuza me e case kapa ene na ye hwe nkomo nya me aduma ye be san e di e hwe bi my grandma job prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe